agita bakiwa kadhuri na kwenda kura so Mutembei weta muntu kwa idea so kawira atibati kwero atiri ikawira orete Muthutira Jwa Ciaca Muthutira Jwa Ciaca kadwike muntu wonde Midikari nturi na runge mtengo ibene ya thirikari thaici na ni ana siasa muri kujora bakuri mathaici Jwa Ciaca kinya uri Mutembei ndekwira rambetite kire antu ntiarie mantu a siasa iko ndari matikone nera antu atiri 2027 inkeja nukigwa kuigwa atia no mwakura mutomeri atomeri yes kuigwa na ndi siasa ndagatika tu mwaka imenyi so that is it na muntu wonde na kumenya ni mwantu bakudija thai okay dine kirereo ni antu bakwita bakithinaga antu bakwambia kura thina nkuruki antu betu they are suffering a lot ngugire bara bathuri batikuthwa bagitaga batigwita ukigwa ngugire bakathuri bathuriri na bakawira mwangaza na bo bangi niye gutethi antu thai bakalirete ofisi kuno mbere ibeneke ushamba bwa siasa thaici betere mbushi taite batige mpita munya kiromba akura na batige mithikari ntura kiromba akura no ntu bagutengu ba ithai kana bakaringa utengwe ba ithai je gwita ugietu ni kuruthiuruka na ngitaga na kwina makosa abo getaist gitaga na kwina makosa Meru county nkiugaga no ntu thai ngugie kwana ni oversight bara bakarite gititha thai imbio kwenda gucoke kaime na kuona ye appropriate mitheka na timu yao batikwe bo bakirombaga kura mture uthuri gitene ethro atita kire mwananchi kenda 2027 beja kwira mwananchi mtojo na kumatukire ndenda kuria mheshimiwa Karenga ri aliuga antu bara bathuri batikurita ngugi of which to me I beg to differ of course kuri baba thuri na batikurita ngugi but tutuomba gwikira mtu onde ore uthuri ina blanket tuga ponde onde ore uthuri atikurita ngugi nuntu kire oni ndenda kuria atiri and the mistake that we are doing as a people and especially the old politicians na kio gento kira mbuga nyamurungu atiturekera tutikwerimisha mumiro tumwira atiri ba turi